Selam aleyküm dostlar. Sabahlar hayır arkadaşlar. Bugün cumartesi, demek efirde balalan yana. Ekranlar önünde onaytlık yerleşin, biz başlayımız. Bugün yanımızda baldan tatlı tilim ve çiber elçikler rubrikamızına bakacağız. Ondan da başka haberçikler, lugatçık rubrikalarımız bizni bekley. Şimdi ise keliniz sevimli düşünce tarzı rubrikamızını seyreteyek. На вахталар мені сугели. Ne yaparsın? Onların айтқанларын yapам. Когда они меня ругают, и когда потому что они меня ругают, и я на них обижаюсь. Ну, когда они то, что я хочу, то они не делают. Когда они меня ругают. Я не обижаюсь на родителей. Когда мама решила сказать по телефону обязательно. Я никогда не обижаюсь на родителей. Когда я дома, а они работают, куда-то уезжают, я не рад. Я никогда не обижаюсь на маму и на бабаку. Когда меня в день. А ne için senin canına kadar? Но я иногда не слушаюсь. И Аминка не слушает. Son ne ola? Сам без опять барыша атамыз и барыша улей yapmayacağım. Когда не покупают Aferin küçük dostlarımızga, cevapları pek meraklı. Çünkü sen kichkina olganda böyle so'ralga nasıl cevap berer eding? Bilmeyim ama şimdi meni böyle sualler meraklandıra. Doğrusunu aytsam, men dervaqt bu rubrikamizdagi savollar ustida tushunib qalam. Dostlarımız ise hazır cevap. Söz kemlemi nefbetdeki rubrikamızda da meraklı cevaplar tapmağa mümkün. Keliniz bakayıq. Merhabalar, bugün sıra Dülber ve Cesur hayvancıklarga alıp geldi. Dostlar, söz atlar akta keti. Siz hiç düşüngen ediniz mi? Atlar aynı adamlar gibi kahve sever eken. Ondan da başka atlar biz gibi renkli tuşlar görüyor ekenler. Söz sırası atlar tek ayak üstünde yoklar eken. Bu hayvanlar pek akıllı eken. Onlar ahır nasıl açılganını görseler, özleri açıp kaçmaları mümkün eken. Ve en meraklısı şundaki atlar özlerini fotoda tanıyor eken. Çünkü biz yukarıda hazır cevapı qaqta ayttık. Sen aslında öyle adamsın mı? Her vakit değil, bazı vakitları düşünem, bazıda ise kolay cevap berem. Bir vaqtları hazır cevaplık ayrı bir istidat sayılgan. Ama men şimdi el yapma istidatda kandalaf etmege teklif etem. Selam aleyküm dostlar. Çeber elçikler rubrikası sizge yanı meraklı şeylerini hazırladı. Benim adım Feride, ustamız ise Victoria. Selam aleyküm. Biz bugünkü rubrikamızı Bonaparte ustahanesi ve Znanium ilmi eğlence merkezinde çıkaramos. Şu sebepten onlarga çok sağ olunuz deyimiz. Dostlar, bu programda biz sabun hazırlaf texnikasını öğreneceğiz ve her vakit olgan gibi ustamız bizge yardım edecek. Сегодня мы займемся мыловарением. Для изготовления мыла нам понадобится мыльная основа, она бывает белая и прозрачная, красители, базовые эфирные масла. Для скрабирующего эффекта добавим мак. На первом этапе растапливаем прозрачную мыльную основу. Важно ее не перегреть, иначе она станет мутной. Добавляем красители, мак и масла.
Второй слой будет белым, в него добавляем только базовое масло. Последний третий слой окрасим в зеленый цвет. Достаем мыло из формы. Мыловарение – это увлекательный творческий процесс и в итоге полезное и уникальное мыло ручной работы. Мына бойлы гүзей шейлеріні сіз өзіңізді япа білесіңіз. Көргеніңіз кібі пек қолайлы. Бізі сізінен сайлықлашамыз. Сайлықнен қалыңыз. Көріш кенже. Алия, сен азыр жеваплықны истидат дедің. Бұны насын аңламаға мүмкін? Мына мәселе әвел заманлары біздің меледе Ахмет Ахай деген бір адам алған. О бұл истидаты үшін масал вереветлерге кіріп қалған. Бет, мен Ахмет Ахай ақында оқыдым. О пек балабан шақаджы еді. Doğru, onu da o yüzden başlı Ahmet Ахай деп аталғанлар. О атты хаберлеріні білес шақанен айта екен. Bizim habercilerimiz ise tek ciddi haberlerini aytalar. Seyretemiz. Selam aleykum. Efirde haberçikler rubrikası. Stüdyada men Elmas ve kardeşim Ayşe çalışamız. Meraklı haberlerden başlayımız. 1,5 yaşlı Hindistanlı hafızasız sebebimden rekord koydu. O bütün көрген ya da işitken şeylerini unutmayken. Mesela resimde көрген hayvan, araba, kiler ve hatta çeşit devletlerinin bayraklarını birden tanıyken. Bir de bir aletini göstergenlerini ise deralını nasıl zinaat işitilgini aytayken. Maşinalarını ise kolgelerinden tanıyken. Oğlançıktın kabiliyetine aferin deyimiz. Biz de hafızalarımızı inkişaf ettirmeye tırışayıq. Bugün bu haberlerin episodi. Gelecek yayınlarımızı kaçırmayınız. Aliye, bugünkü mevzumuz gayet meraklı oldu. Razım sence doğru ve hikmetli laf etme ustalığı pek mühim. Bu yerde senin Razım Aliye. Şimdi ise dostlarımız hazırlagan videolarını bakmağa teklif ettim. Yılbaş gelden pek erekten oynayık igervayık Cülümülge can yürükten yanayım hayır vayık. Dostlar, biz bugün yarışmasaq da bir şey aytmadık. Ama endi ona ekin çekmek kerekmiz. Bugün biz sizge sonki videonu göstereyik. Gelecek yayında ise galiplerini ilan edeceğimiz. Keliniz iştirakçılarımızla daha bir katırlayıq. Всем алейкум. Bugün biz Hindistan'ın aş pişireceğimiz. Несеси кубите ve salat. Salata bizge kerek. Deniz ajitları, pişken yumurta, taze biber, taze hıyar, limon, yeşillik. Diana, sen yumurtatımızla. Yaşa. Mabile, sen biber. Doğru. A biz aşının hıyar doğrayacağımız. Endi yumurtadan donatamiz. Salatamız hazır. Aş tatlı olsun.
Шынды есе келіні слухачық рубрикамызды бақайық. Балачықлар, бүгінгі программамызда чоқ мерақлы, ама айны вақытта біраз қиын сөзлер раст келді. Шынды есе оларны текрарлайжамыз. Азырсыңыз ма? Башлаймыз. Ат, лошадь, конь. Ялын, грива. Туяк, копыта. Тай, жеребенок. Джана агырмак обидится. Бағышламак простить. Сабун азырлав, мыловарение. Кокулы яглар, эфирные масла. Лятифе, анекдот. Кульдурмек, рассмешить. Шемлендермек, развеселить. Бұл сөздерні бір қач кере текрарласаңыз, олар мұтлақа сіздің ақылыңызда қалыр. Луғатчық рубрикамыздан айрылмаңыз, Диана тілімізді güzel біліңіз. Böylelikle dostlar yayınımız sonuna geldi. Gelecek efirlerde görüşkence.